see the munim your friend a company some Francis from Pomanso in Koswahine na Mamunina mo akwaba eba yena na in Koswahine efutu sem ejumedie so medamunina mo ase asidedi kan no medema otwedi ambonyankopon sawasama me ahodi emu odzen na enenso mete ha me kasa ekire menua no me papa no me maame no ene me wofadom ne me soa munyina yo emi se me start jumedie ya kasa faniema bebre ho na me nkase makasa faniema bebre ho ama eye monso amuti no mo akire mo adwen ewo ensem bebre ho nene me pese ye kan adibi efa kasa bia kwasi broni ebeka ne se discrimination enyimu sana yebeka do na yehwe ene ewiase ewoya enyimu adoso yekọ ye mangana mu a empempi no yambasi ye tofa ye mangana mfise ho ne yefi abrochi ha de eno no omuna eja omuti wiase wo nzi no opa no oji watum na yen a eja ye de nkie ye awiamfo mai yansu sese no yansu yama sa asemia akwasi broni friend discrimination just discrimination no to atese anase meka say develop it too much na yenhwe se chese unuya anase wadamfo pan na se chese obi wo ho a oba wonchen kra maame na ne huye wahi chese onya oshiu nipa ne nyarehwe so na ohunye chese nipa ne huye wahi chese nipa ne ba wonchen edin na brand ya na baba we die wo kwen na da bia ye kwi ade na odi achi onu so ye nipa onu so nyankopon ne bo no moja ne gu mu no maame papa ebia ne gu ne mu ukọ kire kunkunu mu a bible no kwa ya kire mu se dowo yonko se wo ho fiso nyankopon boye nyina se ne se so na ade ntina enyihimu yi na de na empempi no me nwanwane se utimi eyiyim se nipa we die oye wo class nipa we die oye wo type asomasi die onka wo ho na yehwemu a bewie che ne nipa na onye wo class no nyankopon adom aboa no ato ne nsem anaso de na sigina bia eye afa bewie che na person ka wunya ya ka woni nipa na wuyi ni man na wo so onye wo class na se onye wo seso no oni no ekoye baako na afa nipa no amma wo kwan ama wa amen na usi nipa ne nipa bonini usi nipa na kire ne ho usi nipa no de ompe onu sai nipa ne mpe nipa but ya onkai se emre bi etwem no emre bi etwem obu se nipa no abomfia ana se wuyi nipa ne ma se onye wo class aya yentu yebo what you say fiso nyankopon owo mre ema obia ena ye wo mre ma obia se emre we so a eyi nipa we mre nti nipa bi wo ho a omu hia yen se ye beka som ho keke no mani age empempi ni ye hwemu a eya etaisi wo eye abrochimema ye wi obahwe se nipa bi atwetu akọ school da bi meku nipa be dunum eni die ntia obia yinama obia nkasa ne ho chese obu ho kra na ebia na tade bi omo de onim se so shatade tietia ne kra empem nton de bia obe shatade tenten no yeso ayi no ho sof maame na ade o kire wo ho na ade je oye ho aso chese obu ho yan ni Kristo sumunti no na maame me so mi Kristo na me de mekoma so na so be ko disco a kwai okoma ne adu fie be kasa eno nchwe se me kasa ho na me se me ye me hye me nsori ne ementi no maame on kasa na se me nua ba on kasa me ho and gentia meka ewo emamu ni se etaisi wo emma asitinem mema no de empempi no eya yemfa ho sa eye makoma bi na wo hwa emma no na problem wenyina etai ejina ye omoso wo hwe mayonnaise suna enkangan so omu pia na sumati kase ye ne wo kwa chese na nsen kwa de blackberry bi about so telephone bi about blackberry yesi ni bi di BBM se wonni bi wo fu telephone so aja onka nipa ho se wonni bia onka nipa ho edi entia enso anka nu kan se sana eba no there is time for everything se dia enyum no onyumtofo no eka no what you say so be careful how you treat others in your time
what they say free say enchibia say nipa na o treating the bad na say o ye na yakayaka dia na say o avoiding open no e bedum rebi emrebi enchibia boss nipa no abeyi nipa bia ohia no wabrabom na fe wa ferry ana say usuro say obeko say nipa no nchen akwaje mwa ana say akwaje advice bi afutu bi free say nipa empempi no ohwema say nkofo no ye yi omo ma no omo ni nipa Nyankopon edi omo si bia pa enti mipa mo chew ye mo ye homodi bia say ye befa obia se de wote bia obi o ha wote wo ompekasa onso pekasa eno ncho se nipa no ompekasa no o mesua no so mepekasa mipa cho mo se de mechi me pa cho se mo maye no do ye ho what you say o de abonte no hu no okasa ho ti wanim kasa kire no oye nipa moja ne gumu no enu bia ne gumu what you say enen na mafo no ye bibi dodo ye bibi just say o de say de uyo ba mema kamfo wa wo shape o dress ye o mo fe enti no just nipa so masi be di wo nchen say oh enen de me pese ba bia mo ko emesu mi ko bi na wo de ba bia ko o hu say na adai o just say wo kum nipa ne sunsun na nipa no ye yi ana so si ba bi pa dia maame o pese oni nipa no ekoya damfo oyi uma odi uma na mpempi no san enkrofo no omutisi mu ye obo amo nchen a wo so ntisi ya na ne ref mi bia na afi oboa na esa na wow nipa na ato no oni utibu edi se enti nipa ya na emre bi atwam na me ye na yakayaka dia na se na me puni ono na Nyankopon na bisise yi no ehon na okaya afi na wow okaka ho nsem na afi wa fere mami papa mini aba bema discrimination enye sabrofo ni dibi die ya na ye yawo aden na wo tuntum Nyankopon abọ se wo de tuntum mo de nkenim se mo dodom ho na afi mo so say discrimination abrochi ya boze ekuo we ya tikuo we se uhu nipa we a o de on kanipa ho kra nipa mo chew 2012 se de bia American kan mumien sesa yemrem nsakra yemrem na nesaye mu no Onyankopon be hwere nyina no waye busa die nyina man mempa bo ne se 2012 ya ye dia hyase yi do obi bia wo ye bia no Onyankopon onka ho won hye ne honi monyam wo so se awade bi na wo pa mesre wo Onyankopon se be ko time a opese wo ye wa ware sem no Onyankopon hye ne honi monyam ba na wo pa entafo straight ana nya kra miensa omoma wo straight adwuma na pa benya bi wo Yesu di mo ene me de eye nana nkoso hin efutu sem no medi ebesi ya minim sem obeje mekasa yi asi bia eye na mo anto antwene ama abonsamfo na nkofa nyame hito bibia wotie me mechia mu nyina wo Yesu di mo